Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Minembwe TV kandi twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye hose. Uyu ni umwanya n'amakuru tuza guhera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ko abasirikare ba SADC biganjemo Abatanzania barazimiye muri Kongo. Turaza nanone kandi kukubwira kuri iyi nkuru ivuga ngo u Rwanda na RDC bagiye gusinya amasezerano imbere ya Amerika. Mu yandi makuru tuza kubwira nuko Ministre Privote w'Ububiligi abona ko gukandagira mu Rwanda bitamushobokera. Aya n'ayandi iri mu kanya gatoya ntuje kure. Ariko mbere yo kurambura zino ngingo z'ingenzi twakubwiye mu kanya, reka tubwire ko ku munsi w'ejo i Uvira habaye intambara ikomeye aho wazalendo basubiranyemo na FARDC, wazalendo n'abasirikare cyangwa se n'imitwe yitwaje intwaro. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahinduriye akazina ibita wazalendo cyangwa se abantu bakunda igihugu bafasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kugwanya M23. Bityo rero ubwo M23 yasatiraga hariya mu mujyi wa Uvira, byatumye habaho kutumvikana hagati ya wazalendo n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, baza gutana mu mitwe ku munsi w'ejo baragwana, no kugeza n'uyu munsi ngo bariko bagwana, kuko dukomeza tubisoma mu binyamakuru bitandukanye. Tukivuga kuri M23 nuko uyu munsi M23 bivuga ko yarekuye ibice bimwe zo muri Walikare. Uku kurekura ibice bimwe kwa M23 bikubiye neza mu masezerano bashobora kuba baragiranye muri Qatar hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23, ubwo bari bahujwe na Emir wa Qatar kugira ngo abashe kureba uko yakemura kiriya kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero M23 yo yarasabye leta ya Kongo kurekura imfungwa zimwe za M23 cyangwa se abashyigikiye M23 bari bafunzwe hariya cyane cyane muri Kinshasa. Rero leta ya Kongo nayo yasabye M23 kuva mu bice bitandukanye, bityo rero ikaba itangiye kuva mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero uyu munsi biravuga ko yarekuye bimwe mu bice bya Walikare. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikare ba SADC biganjemo Abatanzania barazimiye muri Kongo. Abasirikare bo mu ngabo z'umuryango wa SADC biganjemo Abanyatanzania, amakuru aravuga ko baburiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bagwaniraga na M23. Abasirikare babuze bari mu bo uriya muryango wari warohereje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bafashaga ku rugamba ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze imyaka irenga 3 ziri mu ntambara n'umutwe wa M23. Mu kwa kwanza uyu mwaka, ubwo imigwano ikomeye ariko ije imbere hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri bari abasirikare baburiwe irengero harimo abo muri Tanzania. Amakuru avuga ko abasirikare b'Abanyatanzania baburiwe irengero bari biganjemo abari ko bakoresha imbunda zizwi nka sabasaba BM21 cyangwa se BM21 grade mu duce twa Kibati, Kilimanyoka n'utundi to muri teritware ya Nyirangongo. Andi makuru kandi avuga ko hari abasirikare 43 b'Abanyafrika y'Epfo nabo bari baburiwe irengero. Bivuga ko abasirikare bishwe na M23 gusa bagenzi babo bakaba barabuze uko baja tora imirambo yabo ku mirongo y'urugamba. Kugeza mu kwa kabiri uyu mwaka, igisirikare cya Afrika y'Epfo SANDF cyemezaga ko abasirikare cyatakarije mu migwano yasize M23 ifashe Goma ari 14. Icyakora muri uko kwezi, ubwo bamwe mu basirikare bakuru ba M23 basuraga ingabo za Afrika y'Epfo mu kigo cya Mubambiro, muzo basabye uriya mutwe harimo kubemerera kuja gushaka imibiri ya bagenzi babo mu duce kwabayemo imigwano, ishimangira ko uriya mubare waba urenga abapfuye. Amakuru kandi avuga ko abasirikare ba SADC baburiwe irengero aribo babereye uriya muryango imbogamizi zo gucura ingabo zawo. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu bigize SADC mu kwezi gushize bashize iherezo ku butumwa bw'ingabo z'uriya muryango zirimo. Ikindi ziriya ngabo zikaba zarasabwe na M23 kuva bwangu igoma nyuma yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero ihuriro ry'ingabo za leta ryagabye kuri uriya mujyi ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane. Ku rundi ruhande, u Rwanda na RDC bigiye gusinya amasezerano imbere ya Amerika. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio kuri wa gatanu arakurikirana isinwa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika byatangaje ko aya masezerano agomba gusinywa ku isaha y'isa 8 hagati ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire na mugenzi we wa RDC Therese Kayikwamba Wagner.
ntabwo haratangazwa ibikubiye muri ayo masezerano usibye ko itangazo ritumiye abanyamakuru rivuga ko amasezerano agena amahame ngenderwaho. Muri diplomasi ibisobanuro bitangwa n'inzobere bivuga ko amasezerano nk'ayo aba agena ibintu birimo ubusugire bwa buri gihugu, imikoranire ku nyungu rusange nko mu bijyanye n'amahoro cyangwa se ubucuruzi, ubushake n'umuhate wa buri ruhande mu gukemura amakimbirane ndetse n'imirongo migari ijyanye n'imikoranire mu bihe by'ahazaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yemereye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ko hari isinywa ry'ayo masezerano riteganyijwe, gusa ntiyavuze ibyo ateganya. Ni amasezerano agiye gusinywa nyuma y'ibyumweru bibiri umujyanama mukuru wa Trump mu bibazo bya Afurika Masad Boulos agiriye uruzinduko mu karere k'ibiyaga bigari akanaganira n'abakuru b'ibihugu kibazo cy'amakimbirane bimaze iminsi mu karere. Ku minsi 8 w'ukwezi kwa kane, Boulos yabwiye abanyamakuru ko we na Perezida Kagame baganiriye ku mikoranire ya bugufi mu rugendo rugamije amahoro n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu, kandi ko ashingiye ku bindi biganiro yari yagiranye na Perezida Ruto wa Kenya, Tshisekedi wa RDC na Museveni wa Uganda. Hari ubushake kugira ngo amahoro aboneke. Ati dushigikiye umutekano n'ubusugire bw'ibihugu zombi muri aka karere. Hari sosiyete nyinshi z'abanyamerika zishora imari mu Rwanda, twiteguye gukorana n'u Rwanda kugira ngo iyo tego igerweho. Niyo mpamvu gushakira igisubizo amakimbirane yo muri RDC ari ingenzi cyane kuko bizatuma amahirwe y'akarere atabyazwa umusaruro atangira gukoreshwa. Boulos yasobanuye ko mu biganiro yagiranye na Perezida Kagame yasanze ashyigikiye icyo cyemezo cyo kugira ngo amahoro aboneke. Aya masezerano y'u Rwanda na RDC agiye gusinywa nyuma y'iminsi hari ibiganiro byahuzaga RDC n'umutwe wa M23 muri Qatar. RDC na M23 bumvikanye ko bigiye guhagarika imigwano ibera mu ntambara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Dukomeze kuri iyi nkuru ivuga ngo Minisitiri Privote w'Ububiligi abona ko gukandagira mu Rwanda bitashoboka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Privote agiye kugira uruzinduko mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari, ariko gukandagira mu Rwanda byo ntibizoshoboka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yasobanuye ko Privote atangira uruzinduko muri Uganda ku minsi 25 y'ukwezi kwa kane uyu mwaka, akomereza i Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi minisiteri yasobanuye ko uruzinduko rwa Privote ruzatangira ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane, ariko nta gahunda afite yo kugera mu Rwanda bitewe n'uko umubano w'u Rwanda n'Ububiligi uhagaze. Yagize ati nyuma y'icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika umubano ushingiye kuri diplomasi, kuja i Kigali ntabwo byashoboka kuri uru rwego. Impamvu y'uruzinduko rwa Privote mu karere kuko iyi minisiteri yakomeje ibisobanura ni ugutanga umusanzu mu bya diplomasi uganisha ku gushaka igisubizo kiranze cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC. U Rwanda rwahagaritse umubano warwo n'Ububiligi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nyuma y'igihe kirekire iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi gisaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga gufatira ibihano kirushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 korera muri RDC. U Rwanda rwo rwahakanye ibirego rwamagana iyi myitwarire y'Ububiligi. Igihugu cyagize uruhare komeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kuva mu bihe rwarukolonizaga hamwe na RDC ndetse n'u Burundi. U Rwanda rwagaragaje ko mu gihe rufitanye amakimbirane na RDC, Ububiligi budakwiye gufata ingamba zenyegeza, ahubwo ko bwakabaye butanga umusanzu mu kuyakemura. Reka tugushimire wewe twabanye muri uyu mwanya w'amakuru. N'amakuru ya Minembwe TV mwateguriwe kandi mugezwaho na Nkunda gusa. Murakomeza mubabarire ijwi ntabwo rimeze neza cyane. Nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzozibona ibiganiro n'amakuru yacu ku gihe duhure mu makuru yacu ataha. Minembwe TV, jewe nitwa Nkunda.